24 sata nad sjevernom Bosnom. Gradačac, Srebrenik, Tuzla, Modriča, Doboj, Odžak, Orašje, Šamac, Domaljevac, Brčko, Rahić, Čelić, Teočak, Bosanski Brod, Bijeljina. Radio Betfratelo. BFR. Dragi slušalci, 12 sati i 17 minuta, kao što rekoh, jeli u 12 sati i 15 minuta u našem studiju ugostit ćemo meni, inače, eto, drage ljude, nadam se da ćete mi dopustiti jedan malo duži uvod u emisiju. Bila je, čini mi se, evo ja i profesorca raspravljamo 2002-2003 godina, nismo baš sigurni ni ja ni ona. Jedna otmjena mlada dama je ušla tada nama u razred, profesorica bosanskog, i ne samo eto što je jednako fino izgledala, nego je bila jako pametna žena. I s obzirom na to vrijeme, kada se u nas u gimnaziji smjenjivalo dosta profesora, jedan mjesec dođe jedan drugi, onako svi smo nekako generalno mislili da će se ta profesorca i to isto tako jako kratko zadržati. Međutim, 20 skoro godina nakon toga, profesorca Fikreta Čobo, koja je danas sa nama u studiju u pratnji svojih kolegica, moje profesorice njemačkog Tatjane Supić-Lakić i naravno profesorice informatike Brankice Kostić-Hasanović, danas je ovdje. Ono što ću još reći prije nego što dopustim mojim gošćama da progovori, naravno, profesorica možda ne zna, ali upravo zbog nje ona je jedan od razloga zbog kojih sam se ja usmjerio na ovaj životni poziv, s obzirom da mi matematika, fizika, hemija nije išla nikako od ruke, a kod nje sam dali na lijepe oči ili ne znam nija šta je imao, eto tako petice, odlučio sam se za ovaj životni poziv, za žurnalistiku, za novinarstvo, za pisanje. I eto tako. Kao što rekao, sa nama u studiju i direktorica gimnazije javne ustanove gimnazije Mustafa Novalić, Fikreta Čobo, profesorca njemačkog, ne mogu je vidjeti ovdje od ovog desktopa, Tatjana Supić-Lakić i Brankica Kostić, kao što rekao. Drage moje dame, dobro nam došla u studio. Drago što smo vaši gosti ove godine, mi smo bili na Radio Bet uvijek dobro prihvaćeni od strane vaših kolega odade. Danas smo ovdje sa našim bivšim učenikom i sretni smo što imamo mogućnost da se družimo, prije svega da se družimo, a onda i da damo neke informacije o školi koju predstavljamo i ispred koje dolazimo danas. Evo, malo ćemo nešto kasnije o tim informacijama o školi iz koje dolazite, svi znamo odakle dolazite. U ono vrijeme kada sam ja išao u gimnaziju, išao sam gore u kompleks starog grada, dakle bila je stara zgrada, razrušena, vrata, prozori, bilo je jako neuslovno. U odnosu na taj period danas imate jedno velolijepno izdanje, jednu prelijepu zgradu sa amfiteatrom i dosta boljim uvjetima, je li tako, profesorce? Ako se meni obraćaš, jeste. Može, kogod misli da treba reći slobodno. Što se tiče uslova rada u našoj gimnaziji, ja moram reći da je trenutno naša ustanova, gimnazija Mustafa Novalić, sama zgrada, okruženje i sve ostalo, jedna od najljepše uređenih ustanova u Tuzlanskom kantonu. Isto tako moramo reći da smo po pitanju nastavnog kadra trenutno pokriveni sa stručnim nastavnim kadrom za sve predmete i da se trudimo da damo najbolje od onoga što imamo, a gimnazija šta može ponuditi, to je znanje, i mislim da svaki učenik koji dođe u gimnaziju iz nje može iznijeti upravo to znanje. Evo, profesorce, kada ste već spomenuli, ne morate, vi možemo malo i profesorcu njemačkog uključiti. U ono vrijeme kada sam ja pohađao gimnaziju, bilo je dosta tu starih profesora koji nažalost više nisu među nama, neki od njih su profesor fizike Karahmetović, nije više samo bivši direktor gimnazije Hemšo, ali evo, možete li nam reći ova nova garnitura ljudi koja je došla, kako su se oni snašli, da li su dovoljno stručni, eto, i da li mogu dostojno zamijeniti one profesore koji su nekada radili kod nas? Pa u svakom slučaju se svi trudimo da gradimo kolektiv, da ga podmlađujemo, i mislim, makar ja dajem sve od sebe zajedno sa direktorima i mojim starijim kolegama, ima ih još uvijek nisam među najstarijima, tad sam bila mlađa generacija, danas spadam u gornju srednju generaciju. Dajemo zaista sve od sebe da gradimo novi kolektiv, mlađi, i mislim da uspijevamo u tome. Zadovoljni ste s njima, to me zanima, sa mlađim kadrom?
s njihovim stručnim sposobnostima, znanjem koji su stegli na fakultetu koji donosi u vašu školu? Da li su podigli nivo obrazovanja u gimnaziji? Možete Pa slobodno. nisu ga sigurno unazadili, a napredovat moramo uvijek i napredovat ćemo i dalje, nadam se. Evo, mi smo ovdje jednim posebnim povodom, dakle, pred maturantima osnovnih škola jedna je velika odluka u životu, naravno, pred njima je sada da izaberu tu srednju školu, dalje srednje obrazovanje. Šta je ono što im gimnazija Mustafa Novalić Gradačac može ponuditi? Eto, to je ono prvenstveno što sve zanima. Obično kažemo, generalno vlada raspoloženje međunarodnom u Bosni i Hercegovini i u regiji, bilo gdje u svijetu, kaže moje dijete će upisati gimnaziju zato što je gimnazija najbolja. Pored onog osnovnog, malo šireg obrazovanja i bolje podloge, za fakultet, šta je to što gimnazija nudi novim njenim članovima? Evo ja ću, ispričat ću vam anegdotu koju sam doživjela u subotu. Bila sam igrom slučaja u Brčko distriktu pa sam se svratila na koridor. I tamo sam susrela našeg učenika, sportista je bio jako priznat sportista. O kome se radi, smijete reći? Ado se zove, prezime sam zaboravila. Dobro, s obzirom da je sportista, mene odmah zanima. I prije 20 godina je ipak to bilo, međutim, on je kao takav, znači, kao učenik bio je dobro dijete, međutim, u međuvremenu kada je završio gimnaziju, otišao je u Njemačku s namjerom da nastavi raditi, baviti se sportom, tako da tu je on završio i ja pitam i šta je bilo, mislim vidim gdje je, šta je, u međuvremenu on se oženio, naravno vratio se kući svojoj, što preporučujem svakome, ali je zanimljivo ono što sam čula tamo, a i uvezala sam sa mnogim pitanjima koje nam postavljaju i roditelji i građani, šta poslije gimnazije, šta ti bogati možeš raditi kad završiš gimnaziju. On mi je ispričao kada je došao u Njemačku da su mu odmah ponudili da radi. Njegovo radno mjesto je trebalo da bude u administraciji, odnosno svako ko završi našu gimnaziju u Bosni i Hercegovini konkretno, on može raditi administrativne poslove bilo gdje u svijetu, ali naravno uz te administrativne poslove, kao on kaže, bila mi je simpatična rečenica, oni profesorce našu gimnaziju gotive. Tako da mi je ta rečenica bila simpatična u smislu da su mu ponudili nakon odobravanja tog radnog mjesta da nastavi svoje školovanje 2 godine neke više stručne spreme kako bi mogao još bolje da napreduje, a naravno istovremeno bi se bavio i sportom, što je on i krenuo i, kažem, spletom okolnosti ljubav ga je odvela u drugom smjeru. Ali šta raditi poslije gimnazije, šta je gimnazija i na koji način promatrati gimnaziju? Ti si završio gimnaziju i znaš šta si postigao zahvaljujući tome. Onaj tvoj uvod me je malo zbunio, pošto sam se cijelo vrijeme pitala koli je ta dama što je ušla u školu, u vašu učionicu, jer reći ćemo da smo mi crnci, a ne dame. Niste tako izgledali. Ako se možete dobro sjetiti, ne možete se vi sjetiti, ali mi se dobro sjećamo, moja generacija, vi kad ste ušli, mi smo svi ovako oblednuli. Prvo, lijepa dama je bila, lijepa gospođa, nemate priliku vidjeti moju profesorcu Fikretu. I ono što vam želim reći, nadam se da neće zvučati neumjesno, niste gotovo nikako ostarili u tom periodu. Isti ste kao i tog dana. Ne starite, kao što kaže profesorica i Tatjana, ista profesorica, ista. Malo prije rekoh i ja tebi da se nisi ni malo promijenio, valjda to tako kod nas ide, znanje nas čini ljepšima. Moguće. I održava takve kakve jesmo. Kao što rekoh, dođo smo do teme samog upisa u gimnaziju, odnosno šta je gimnazija i šta se može sa gimnazijom. Nije istina da je gimnazija srednja škola s kojom ne možeš ništa raditi, s kojom nemaš zvanje i tako dalje. Gimnazija je u stvari jedna velika stepenica za budućnost svakog djeteta i danas ćemo pričati o onome što nudi naša gimnazija Mustafa Novalić, uključujući malo i profesorce Tanju i Brankicu. Naravno. Ali prije nego što krenemo na to, htjela bih onako općenito da kažem ono što me svi roditelji pitaju, a mnogi su zbunjeni i zatečeni, ne znaju ni sami šta će, spletom okolnosti, spletom različitih društvenih zbivanja, ekonomskih zbivanja, neki jesu u stanju da školuju svoje dijete, neki nisu. Tako da govoreći o budućnosti svoga djeteta, svi mi biramo ono što je najprikladnije u onom momentu za naše dijete.
Moj izbor za moje dijete bio je gimnazija. Nisam se pokajala jer je dijete uspjelo da se afirmiše dalje i nastavila je svoje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Sarajevu, ali je bila primljena na 2 fakulteta, tako da realno znanje koje naši učenici dobiju u gimnaziji je u stvari njihova jedna stepenica za siguran upis na fakultet. A da ne pominjemo šta će se desiti nakon što oni steknu još veće, a nekakva obrazovanja, zvanja i nakon što budu kompletno pripremljeni i afirmisani za dalje. Mogu još nastaviti, znači šta u slučaju da je dijete u osnovnoj školi završilo dobrim uspjehom i kako ono da se opredijeli dalje, naravno da je možda pametnija opcija upisati strukovnu školu, završiti neki zanat i nastaviti raditi. Evo upravo sam vas to htio pitati, to je jako zanimljivo pitanje. Vlada sada je li mišljenje to, da li je taj sistem bodovanja, sistem ocjenjivanja đaka, ukoliko đak ima 1, 2, 3 ili 4, da on ne može upisati gimnaziju. Možda je on super talentovan za neke druge stvari. Da li mora sve ocjene imati pokrivene? Evo slobodno može profesorica Tatjana. Pa ja recimo hoću da naglasim da je gimnazija opće obrazovna škola. Znači, namijenjena je za sve učenike, a imamo 13 predmeta u prva 2 razreda i to je prilika da svi učenici, evo i ti sa malo slabijim uspjehom iz nekih predmeta, da svoja predznanja iz osnovne škole, koja su eventualno, hajde da ne kažem potpuna, da ih malo nadograde, da ih upotpune, da uspiju nadoknaditi. Da li će imati priliku za to? Sigurno. Upisati, sad, ovo što smo malo prije rekli, postoji nekakva granica, postoji jedan skor koji se traži, jel? Ali u svakom slučaju djeca sa svim ostalim stvarima koje prilože diplomama sa raznih takmičenja, raznih volontiranja i tako dalje, sve se to boduje prilikom upisa, tako da nije gimnazijalac samo pod navodne znake, kako nas pokušavaju predstaviti, štreber sa svim peticama. To gimnazijalac je jedno moderno mlado stvorenje koje želi dalje da uči, da širi svoje znanje, da razvija dalje svoje talente iz raznih oblasti i da te talente dalje usavršava, kao i da otkriva neke nove. Evo, na kratko ste me vratili u učeničke klupe, bilo vas lijepo slušati. Da uključimo malo i profesoricu Brankicu. Brankice, opet, evo kažem, ne vidimo se od ovih desktopa koji su pred nama. Nekako u vrijeme kada sam ja htio upisati gimnaziju, nadam se da neću nikoga uvrijeti. Bilo je pomalo ponižavajuće ako kažeš svom drugu da ideš u neku drugu školu osim gimnazije. Vremena su se promijenila nakon toga. Danas mnogi ljudi kažu, evo u mene prvi, na primjer, u porodici jedna bliska osoba kaže, ti ćeš prvo njemački učiti, dakle ideš za Njemačku. U posljednje vrijeme se čulo dosta priča o tome kako više nema dovoljno učenika u školama gimnazije, da kapaciteti nisu popunjeni iako su dostupni. Da li je to istina? Da li je kapacitet gimnazije dalje popunjen? Da li su učenici zainteresovani? I eto, malo o tome da saznamo. Pa mi smo i ove godine kao i prethodnih optimistični i mi radimo sve da učenike 8. ili 9. razreda osnovne škole, tako, maturanata, osnovnoškolaca, da im predstavimo i da im pokažemo šta smo mi to zaista. Gimnazija, ajde da kažemo u naše vrijeme, znači prije nekih 20-ak godina, je zaista na neki način bila elitna škola i mi to i dalje nastojimo barem svojim znanjem, predavanjem, radom, trudom, raznoraznim aktivnostima, projektima, zaista mnogo toga se radi zanimljivog u našoj školi, da i danas to održimo na nekom nivou. Učenici koji planiraju studirati danas sutra, prvi izbor i dalje im jeste gimnazija. Međutim, evo već je spomenut ovdje termin štreberi. Ne upisuju gimnaziju zaista samo štreberi. Mi smo imali učenike sa malo slabijim uspjehom koji su postali jako dobri učenici, uspješno završili gimnaziju, upisali fakultete iz nekih oblasti koji su njih zanimale pa su to dalje vukli i usavršavali. Tako da imamo i različite, možda zbog svega toga,
I prošle godine, a naročito ove, idemo i na različite smjerove da ponudimo završenim osmogodišnjacima, jel? Devetogodišnjacima. A koji su, možete nam reći nešto više o tim smjerovima? Da. Koji su to smjerovi? Smjerovi ove godine koje planiramo da upišemo, odnosno da raspišemo konkurs za upis, jesu zdravstveni smjer, IT smjer i naravno opći smjer koji gimnazija svake godine ima. A šta podrazumijevaju ti smjerovi kada upišete IT smjer? Da li tu je eliminacija nekih predmeta, da li dolazi neki novi, koliko ima je to učenik onda za učiti? Pa evo, ću ja i dalje da nastavim. Možete, slobodno, dovoljno smo. Kasnije ćemo, dug je period, duga emisija pred nama, mi ćemo se družiti, ništa se ne skirati, samo pričati. Jedan od osnovnih razloga zbog čega se uvodi novi smjer IT gimnazija je perspektivni obrazovni profil, budući da se upravo ta zanimanja iz područja informacionih tehnologija smatra u ovom trenutku najtraženijim na tržištu rada i to ne samo naše zemlje, nego vjerovatno i šire. Evo meni moje kolegice kao polako, da ja to malo usporim, zaista jeste, mi informatičari baš ne volimo toliko puno da pričamo, moje kolegice su ovdje jezička struka i to se vjerovatno čuje i osjeti. Kao da ste i vi profesorca bosanska. Odlično. Vezano za primjer IT smjer, ja tu mogu možda najviše i da spomenem, ne gube se općeobrazovni predmeti. Profesorca Tatjana je spomenula da mi jesmo općeobrazovna ustanova i priprema za daljnje studiranje. IT smjer samo u 3. i 4. godini nudi više predmeta iz IT struke, znači struka i informacione tehnologije. Tako da se svi budući naši učenici, pametni mladi gimnazijalci, mogu usmjeriti na taj način, ali im ako se recimo u 3. ili 4. godini odluče i kažu ne, trebali smo možda upisati nešto drugo, privuku nas više jezici ili privuče nas više biologija ili hemija ili zdravstvena neka struka, oni u prve 2 godine imaju sve opće obrazovne predmete. Znači i bosanski, i matematiku, i fiziku, i hemiju, tako da ništa ne gube ukoliko se odluče za jedno od usmjerenja ako to nije opća gimnazija. Evo, to je baš super stvar, dakle, usmjeriti učenike u onome u čemu su oni najbolji. Kada već govorimo o tome, da li ste zadovoljni našim obrazovnim sistemom u Bosni i Hercegovini? Mnogo se govori i o obrazovnom sistemu Finske koji kažu, eto, najsavršeniji, koji učenike svoje ne opterećuje. Čak ih kažu i ne ocjenjuje, jer nemaju ocjena, kaže nemaju. Kako ste vi, evo, kao profesori, kao članovi obrazovnog sistema, zadovoljni našim obrazovnim sistemom? Da li biste nešto mijenjali u vašim školama? Evo, ja ću odgovoriti na ovo pitanje. Koliko smo zadovoljni nastavnim planovima i programima u našim školama općenito, ne samo u gimnaziji, ja ću reći da nismo. Ne da smo nezadovoljni, nego jednostavno da se mnogo toga treba izmijeniti, jer moramo uzeti u obzir da je ovo generacija digitalnog svijeta, a da mi radimo po nastavnom planu i programu faktički koji je rađen prije 80 godina. Ne pretjerujem kad kažem ove godine. Ja mislim da se nastavni plan i program, evo makar iz mog predmeta... A kako vama to djeluje kao profesorici koja predajete nešto zastarjelo, a znate da morate, da vam je dužnost to saopćiti i predočiti učenicima, a znate da možda to ne bi trebali? Kako se osjećate? Ono što mi trebamo, vjerovatno, godine su pred nama i to je veoma dug i mukotrpan proces i to ne možemo uraditi mi lično, nego bi to trebalo kompletna država da se aktivira zajedno sa pedagoškim zavodom, sa ministarstvom obrazovanja, je da se pribjegne ka reformi školstva, odnosno promjenama nekakvim u nastavnim planovima i programima. Držat ću se nastavnog plana i programa za koji poznajem, to je bosanski jezik i književnost, i reći ću da je zadnja izmjena napravljena nekad 2006. godine kada smo uveli eksternu maturu, mada u suštini nastavni plan i program suštinski, znači tematski se nije promijenio, ostale su iste tematike kao što se radilo i prije. Opet da ne slažem, pa od 1992. se ništa nije promijenilo, a suštinski gledajući od 1920. i neke godine nastavni plan i program prati slične teme i slične jedinke.
Tako da, realno gledajući šta je, kada govorimo o školstvu u Bosni i Hercegovini, a vi pomenuste Finsku, pa mene to štrecnu, jer mi smo daleko od Finske, milion i to svjetlosnih godina. Treba kopirati, tako ugledati se na najbolji. Teško da mi možemo i mentalno da doprimo do toga, jer recimo sam sistem obrazovanja, varanja je drugačije formulisan. Kod nas je čak malo i zabavno imati puškice i malo prepisivati na času i baviti se time, jer ko je od nas završio školu, a da nije makar jedan put prepisao nešto? Ja, nisam iz straha. Tako da, gledajući taj finski sistem, vi znate da je tamo svaki učenik koji pohađa nastavu, prvo se gleda njegov kodeks, znači moralni kodeks koji obećava da nijedan učenik neće varati, a tek onda sve ostalo. Sad ne kažem da mi varamo. Da kažemo da su Finci moralniji od nas. Nećemo, reći ćemo da smo mi samo malo simpatičniji. Evo, ja ću opet se malo uključit ću se malo, skoro smo ove godine radimo dosta projekata, trenutno smo u završetku nekakvog projekta sa Šveđanima, pa kad su došli kod nas... Da, bili su na 68. godišnjici, jel tako? Jesu. Inače se družimo već dugi niz godina sa različitim projektima, ali ono što je njih iznenadilo, i nas kod njih i njih kod nas, jeste koliko naša djeca znaju. Oni su cijelo vrijeme šokirani činjenicom koliko su naša djeca pametna i cijelo vrijeme su vukli svoje profesorce i govorili joj što im je dobar engleski, kako oni ovo znaju, a napomenut ćemo da je engleski u Švedskoj znači drugi maternji faktički jezik i da ga oni koriste, a naša djeca ga dobijaju u osnovnoj školi i uče ga kao prvi ili drugi strani jezik. Ono što su oni čuli kod naše djece ih je fasciniralo, jer naša djeca fantastično govore i strane jezike i sve. Sad, je li to zahvaljujući planu i programu ili zahvaljujući gimnazijskom obrazovanju? Ja ću reći da je ipak velika uloga tu profesora koji daju to znanje našim učenicima. Evo, što se tiče engleskog, ja ga vrlo dobro govorim. Pomalo žalim što nisam slušao svoju profesorcu Tatjanu, rekao sam joj više, pomalo žalim što ne govorim njemački kao što govorim engleski, možda bi mi danas bolje i dobro došao. Evo, jako nam je drago što su Šveđani zadovoljni s nama i što su impresionirani vašom školom, gimnazijom. Mislim da je vrijeme da se malo pozabavimo onog zbog čega ste došli, dakle to su dani otvorenih vrata. Šta to podrazumijeva, kada oni počinju? Mi smo planirali dane otvorenih vrata 14.5. znači iduću sedmicu, ako Bog da. Cilj nam je da otvorimo baš vrata učenicima devetogodišnjih škola sa naše općine kako bi oni vidjeli prije svega ono čime raspolažemo i šta nudimo, a i da obave konkretno razgovore sa profesorima, sa učenicima i da vide da li je gimnazija ono što u čemu se oni jeste. Ono što želimo još da kažemo kada je riječ o gimnaziji, ono što želimo da prezentujemo i roditeljima i neka je i ovo jedan dio dana otvorenih vrata gimnazije. I ovo je prilika da promovišete sve one vrijednosti koje gimnazija. Jeste, kroz vaš radio, jer mi smo navikli ovdje kod vas da se hvalimo, pa nemojte nam ni zamjeriti. Ko ima podlogu da se hvali, mi nemamo ništa protiv. Mi se hvalimo uvijek djecom, a djecom se svaki roditelj hvali. Moram vam reći, imate zaista sjajnu generaciju. Ja kada sam pohađao, ne sjećam se da je bila ni asocijacija srednjoškolaca, ne sjećam se da smo imali tako neke aktivnosti, a evo, slobodno ću, pošto sam s njima sarađivao, mogu ispomenuti u program Nerma Džaferović, Amar Grabić, Mirza Mujđić, oni su, mislim, članovi gimnazije. Jesu. To su zaista sjajna djeca koja su jako pametna i mene su iznenadila na jedan način. To je ono što mi i pokušavamo. Mi pokušavamo djeci da otvorimo više vidika. Kažu, gimnazija je škola, obrazovna ustanova. Međutim, ono što želim naglasiti kada je u pitanju gimnazija, ona je i odgojna ustanova kao i svaka druga srednja škola. Ali ono što je čini drugačijom od velikih škola, ja ću reći da smo mi mala škola, odnosno brojimo oko 300 učenika. I ono što je zanimljivo da svako dijete u našoj školi ima ime i prezime. I svako dijete u našoj školi se zove imenom i prezimenom. Ja mislim da ne postoji ni jedan spremačica, ni ložač, ni domar koji ne znaju ime i prezime našim učenicima. Kod nas učenici nisu broj. To je kao jedna velika porodica. Jeste. Kod nas učenici znači nisu broj, oni imaju svoje ime i ličnosti i svaki učenik u našoj školi ima svojih, ja ću reći, 5 minuta.
ono što želim da kažem, šta znači tih 5 minuta, to je da sve ideje koje ta djeca imaju, sve ideje koje žele da sprovedu, sve ono što želi da prezentuju, da predstave, da sebe promovišu kroz našu školu, mi smo spremni da im pružimo, mi čak učestvujemo u sprovođenju njihovih ideja, gradimo ih i pokušavamo da ih afirmišemo sve više, da oni su u stvari naši ambasadori, da nas prikažu. Znači, oni prikazuju našu školu kroz svoje uspjehe i njima to ide. I dozvoli mi samo da kažem ono što me je dojmilo. Pričali smo o različitim temama prošlih dana i mjeseci, pričalo se i o vrednovanjima škola i o svemu tome, pa sam se onako malo okrenula i gledala uspjehe mješovite škole, uspjehe gimnazija, uspjehe naše gimnazije, iščitala i pogledala i ono što me fasciniralo je šta je u stvari gimnazija. Ja na neki način kad doživljavaš, to vam je isto kao kad živite pa nosite sa sobom neke aktivnosti i normalno vam je to. Ali ono što želim da kažem je da na kantonalnim mjestima, drago mi je da je ovaj radio tako širok da se čuje i do Tuzlanskog kantona, do Tuzli, i do Njemačke, jeste. Svi vas sada slušaju u ovom trenutku, i Hrvatska i regioncija. Drago mi je upravo iz razloga što mogu da se pohvalim da smo škola koja je imala najviše osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju. Pod mjestima podrazumijevam 1., 2. i 3. mjesta. Fascinantno je da recimo od 5 učenika koji izađu na takmičenje iz engleskog jezika, njih 4 donesu neko osvojeno mjesto. Jeste. Interesantno je da naši učenici iz matematike osvajaju od 3 prva mjesta, da su naši učenici osvojili recimo makar 2 mjesta. Zanimljiva je biologija koja godinama kroz kanton se proteže kao apsolutni pobjednik na kantonalnim takmičenjima, jer su naša djeca, koliko ih ode, toliko ih i ostvari neko mjesto. Samo da uputimo čestitku odmah i profesorci Dudi. Ona je vjerovatno zaslužna. Jeste. I Duda, i profesorca Maida, i Tanja, i Brankica, i mislim, teško je bilo koju profesorcu izdvojiti u svemu tome, ali moram priznati da bi je biologija dugi niz godina najbolja na kantonu. Tako da u suštini želim da kažem ono što me je bilo zanimljivo kad sam pregledala ostale škole, vidjela sam da je tu jedno ili nijedno osvojeno mjesto na kantonalnom takmičenju, a visoko rangirane srednje škole. Na osnovu čega? Pa na osnovu drugih aktivnosti koje imaju i na osnovu, mislim, zanimljivo je recimo da se škole mjeri prema broju spavaonica, prema infrastrukturi, i tako dalje. Bila sam u tom momentu preneražena koliko u stvari je rada i truda uloženo tu i koliko smo u stvari mi trebali snage da bismo došli do tih pobjedničkih tronova. Može, evo ima profesorca Tatjana. Ja sam htjela samo da kažem još jednu stvar. Tačno je da naš školski sistem vapi za reformom, ali isto tako mislim da se zna, mislim da to znaju roditelji, znam da osjećaju naši učenici, jeste da sve nedostatke postojećeg, zastarjelog, staromodnog, poluinteresantnog, da ne kažem neinteresantnog sistema, pokušavamo na svaki način da premostimo mi profesori. Vi lično individualno da nešto promijenite? Apsolutno. Znači, svako od nas pokušava da na svaki mogući način, bilo kroz nastavne, bilo kroz vannastavne aktivnosti, da nadomjesti sve nedostatke takvog zastarjelog sistema. Ja hoću da kažem da smo mi škola koja gradi dobru komunikaciju između nastavnika i učenika i roditelja, da je za nas obrazovanje i vaspitanje jednako važno. Trudimo se da, tu kad smo spominjali učenike koji su vrlo angažirani i u lokalnoj zajednici, trudimo se da te svoje đake odgajamo kao socijalno odgovorne osobe. I zato i ovo malo prije što je direktorica rekla, mi imamo puno uspjeha na takmičenjima, ali mi isto tako imamo jednu izuzetno izraženu odgojnu notu i jednu dobru saradnju sa svojom djecom, gdje oni zaista onako kako i treba nisu objekt, nego subjekt i nastavnog i svih drugih procesa u školi.
Mislim da je to i pravilan pristup s obzirom da vam roditelji tako poklone djecu na 7 sati tokom dana, tako da im vi dođete kao i drugi roditelji. Evo, govorili smo o nekim uspjesima, ja sam jučer nešto malo čačkao, vidio sam, ali nisam razumio, pošto niste stavili na vašoj stranici o čemu se radi, u čemu učestvuje, dakle, učenik drugog razreda Sadin Mulahalilović. Kaže danas, je li to, odnosno prekjučer je nastupao na Kipru u Ligi mladih, u domeni čega? Karate. U karate? Da. Znači i karatiste imate i sportiste. Sadin je u stvari jedini iz Bosne i Hercegovine koji je uspio da se plasira tako daleko i ne ove godine nego svih ovih godina. On je naš šampion, heroj i mi ga ovom prilikom podržavamo, čestitamo, želimo mu puno sreće, mada eto prilikom izvlačenja kažu da nije baš izvukao protivnika s kojima će se lako rvat, ali znamo mi Sadina, on će to odraditi začas. Evo da malo i profesorcu Brankicu da je ne zapostavimo, s obzirom na velike rezultate i medalje koje postižu vaši učenici i učenici gimnazije, naše, slobodno možemo reći gimnazija naša, svih građana Gradačca. Dakle, otvoreni dan za roditelje, to je tradicionalno, ili tako svake godine se održava prije upisa? Da, svake godine zajedno i Mješovita škola pravi dan otvorenih vrata i Kult to nama malo pomogne u smislu da organizuje prevoz za učenike osnovnih škola iz Zeljne, iz Mečiće ili... Da, evo ono što me zanima jeste vaša prethodna iskustva. Da li se odazove veliki broj roditelja, da li su roditelji zainteresovani za usluge i za uslove koje pruža naša Gradačačka gimnazija, da li dođu da se informišu ili onako samo pošalju djecu i nemaju blage veze nigdje i šalju? Pa to uglavnom bude organizovano ispred škola. Ove godine Kult neće u tome učestvovati, ali ćemo mi to na način samostalno kao i do sad što smo, a učenici prevoz će biti već obezbijeđen. Htjela sam samo još reći da mi u toku školske godine, ovaj kraj, negdje neki kraj aprila, obiđemo sve osnovne škole, svih 7 osnovnih škola na općini i predstavimo devetogodišnjacima svoju gimnaziju i tom prilikom ih također pozovemo na dan otvorenih vrata i uglavnom dolaze, znači organizirano sa nastavnicima i školama. Ali roditelji dolaze, pošto ne znam koliko mogu devetogodišnjaci da odluče šta je dobro za njih, a šta ne. Mislim, zato baš da bi posebno roditelji trebali posebnu pažnju pokloniti tom danu otvorenih vrata. Bilo bi zaista lijepo kada bi se i roditelji malo više angažovali i uključili u sve to, jer mi uvijek pozivamo naravno i roditelje i djecu, učenike naše buduće, ali većinom dolaze samo učenici. Moram priznati da je postojao, dobri su rezultati bili, ove godine tu nismo, ali prethodnih jesmo obilazili roditeljske sastanke negdje na polugodištu i moram priznati da je odziv učenika možda malo i u vezi s tim bio povezan, tako je. Evo da prijeđemo, da se vratimo profesorici, našoj direktorici, da prijeđemo na one glavne stvari. Kada počinje upis u gimnaziju, koliko ove godine ćete primiti đaka? Upis ne znamo kad tačno počinje, u 6. mjesecu je definitivno, to propisuje Ministarstvo obrazovanja i kulture, tako da ćemo, znači, informisat ćemo mi vas, a vi ćete građanstvo, naravno jeste, a i mi ćemo biti informisani nakon što Ministarstvo utvrdi tačan termin i raspiše konkurs. Koji je to optimalan broj učenika koji primate u jednoj generaciji? Što se tiče upisa, evo ja ću se malo tu angažovati da dodamo neke informacije za neodlučne. Ja bih voljela da i roditelji se mogu uključivati, čak i zvati i pitati ono što ih zanima, jer teško mi možemo odgovoriti na sve ono, trudimo se, ali ne stignemo, što njih zanima. Reći ću da planiramo upisati nekih 100-tinjak učenika, naš kapacitet jest tih 100-tinjak učenika, u suštini stavljamo mi raspod malo veći, ali naš objektivan cilj jeste taj. Idemo na to da upišemo, znači, 3 razreda opće i jedan informatički IT i jedan zdravstvene gimnazije. Dakle, 5 smjerova sveukupno.
Tri smjera, 5 razreda. Da. U suštini, kad kažemo smjer, u mješovitoj su smjerovi, a kod nas su to tipovi gimnazija, jer mi faktički nemamo neki smjer. Gimnazija je gimnazija i nju ko završi, on je u stvari u svim smjerovima je završio. Sve je završio, na najbolju podlogu. Ja bi se još malo sad ovako vratila na sam pojam gimnazije za one koji ne znaju šta je gimnazija. Mnogi pitaju, vjeruju ili ne, valjda je nama normalno koji radimo tu šta je gimnazija, ali evo ja ću malo samo da dam informacije za neodlučne roditelje i za neodlučne učenike, šta u stvari dobijaju, a šta gube upisom u gimnaziju. Normalno je da ne mogu svi upisati gimnaziju, prije svega zbog broja bodova je gimnazija... 75 bodova je potrebno, koliko ja... 75 medicinska, 65 gimnazija, to su dva najveća praga za upis. A zašto je veći broj bodova potreban za medicinsku odnosu na gimnaziju? Pa ja ne znam zaista šta je razlog o tome. Kod nas je konkretno onako informacija roditeljima da se da, kod nas se vrednuju strani jezik, bosanski jezik, matematika, eksterna matura i sve ostale diplome koje je učenik imao u toku svoga školovanja. Ono što želim da kažem još, a trebalo bi da se zna, ja to potenciram često jer sam i sama roditelj i sama sam bila u situaciji da razmišljam gdje da upišem dijete, jeste da sve strukovne škole, sve škole koje se mogu, zvanja koje se mogu dobiti u mješovitim školama se mogu dobiti vanredno. Znači, svaka mješovita škola raspisuje vanredne konkurse za vanredne kandidate gdje polaznici stiču svoja stručna zvanja shodno terminima koji se raspisuju i to otprilike traje u rasponu od, ajde da ne lažem, mjesec do 6 mjeseci. Kada govorimo o gimnaziji, gimnazija ne raspisuje vanredno konkurse, znači gimnazija se ne može završiti vanredno. Ono što želim naglasiti, možda 3 puta ponoviti, je da se gimnazija ne može završiti vanredno. U stvari, to je naš najveći adut. To je jedina srednja škola, pored medrese i pored koledža privatnih, koja se ne može završiti vanredno. A tu leži njezina snaga. I ono što još želim da kažem, možda je i s moje strane previše što ovoliko govorim, ali želim da napomenem, kada roditelji odlučuju da upišu svoje dijete u neku srednju školu, ja bih voljela da dođu da vide sam ambijent, kako izgleda škola u koju upisuju svoju djecu. Ovdje nema u našoj školi, znači nema naguravanja, nema zezanja između djece, naša djeca nisu ugrožena ni na koji način, nema tuča. Znači, to je jedna škola u kojoj djeca mirnim putem završavaju svoje obrazovanje. Znači, u suštini imamo sistem kakav ima svaka privatna srednja škola. Mi smo u zadnje vrijeme sarađujemo sa SSST univerzitetom u Sarajevu i njihovom srednjom gimnazijom, srednjom školom, i gledajući njihov sistem obrazovanja i naš sistem obrazovanja, gledajući naš odnos prema učenicima, ja sam se iznenadila koliko slično pristupamo djeci. Da. Jer želim da kažem, kancelarija direktora je za mnoge bauk, da se tamo ne može doći, Bože sačuvaj, na taj hodnik otvorena se ne smije. Vrata, jeste. Ono što želim da kažem, dani otvorenih vrata u gimnaziji su dani otvorenih vrata 365 doslovno. Dana. Da. Dani otvorenih vrata su našim učenicima za svakog profesora. Žao mi je što nismo poveli neke učenike da posvjedoče da nijedan problem u našoj gimnaziji nije ostao neriješen, nezavršen, da naši učenici nisu nezadovoljni, oni budu nezadovoljni, da se razumijemo, i moje dijete je išlo u gimnaziju. Ona dođe ljuta, sviđa joj se jedan profesor, ne sviđa drugi, te je ovo, te je nepravedno ocijenjena i tako dalje. Međutim, objektivno, nakon obavljenog nekakvog razgovora stiče se tu više širi vidici i vidi se u suštini koji je naš primarni cilj. Jer ponekad nam je cilj da djecu damo im više informacija za manju ocjenu kako bi dijete se stimulisalo za veću ocjenu i dalo nama više, jer mi tražimo pametnu djecu. Ono što gimnazija zahtijeva, mi proizvodimo i mi moramo da imamo pametnu djecu, jer
kao što rekao, ko će nas predstavljati na tim takmičenjima i manifestacijama ako neće i naša djeca? Mi ne imamo zanimanja, ne imamo ništa, mi samo imamo tu pametnu djecu koja su u suštini naše zlato koje nas i čini posebnim u svemu tome. Evo, gledajući malo retrospektivno u historiju, znači gimnazija je škola koja je stvorila dosta pozitivnih, dobrih ljudi, pozitivnih osoba, velikih akademaca, između ostalog članova akademske zajednice. Nažalost, mi smo došli do samoga kraja, nemamo više vremena, budući da sam ja bio učenik gimnazije, mogao bi gimnaziji pričati godinama. Ovo je možda bilo je pomalo čudno ovako sjediti preko puta vas da ja vama postavljam pitanja. Nisam ni sanjao da ću doći u tu poziciju u životu, ali eto, desilo se, nikad ne znate šta život nosi. U svakom slučaju, evo, dao bih vam priliku, vama trema, naravno, da još jednom pozovete sve učenike osnovnih škola koji će završiti nakon eksterne maturi i imate priliku da odabiru srednju školu, da ih pozovete da dođu u gimnaziju, eto još jednom da se uvjeri gdje mogu nastaviti svoje daljnje školovanje. Ja bih htjela reći da je gimnazija Mustafa Novolić škola sa tradicijom, da iza nas stoji više decenijsko iskustvo i da neće požaliti ni roditelji ni učenici ako dođu. I moj sin je učenik gimnazije, sretni smo, završava 1. razred, još malo, Bogu hvala, i mnogo je manje traumatično nego što bi se očekivalo, tako je. Brankica, ćete vi reći nešto? Naravno, mi očekujemo sve učenike da dođu, pozivamo i roditelje da dođu, da pogledaju, da pitaju sve što ih zanima, da na dan otvorenih vrata uživaju taj dan s nama, da obiđu školu, poznaju profesore, pogledaju kabinete. Evo, nismo imali prilike da se ni toga dotaknemo, imamo jako lijepo opremljene kabinete informatike i hemije i biologije. Dođite, mi vas očekujemo, dobrodošli ste. Direktorice, mislim da ste vi već sve rekli, možete još jednom... Ja ću samo završiti i reći ću, bivši, sadašnji i budući gimnazijalci, dobrodošli u gimnaziju Mustafa Novolić, mi vas čekamo. Evo, i ja kao neki gimnazijalac iz davnih vremena želim vam poručiti da ova nova zgrada gimnazije, imao sam priliku boraviti u njoj, je infrastrukturno, svi uslovi su potrebni za to. Što se tiče obrazovnog kadra, moji dragi profesorica, ja vas iz ličnog iskustva uvjeravam da ćete imati najbolji tretman, to su jako pametne osobe koje će vam dati potrebno obrazovanje, a naravno i tretirat će vas, kao što rekoše profesorice, kao jedinke, kao individue, kao ljude, znači ne kao predmete, je li tako? Evo, 12 sati 59 minuta, dragi slušalci Bet Radija, u proteklih 45 minuta družili smo se sa profesoricama iz gimnazije Mustafa Novolić. Na neki način, evo, donijeli smo vam sve ono najljepše što vam nudi gimnazija, a na vama je sada, na roditeljima i na učenicima, da odlučite da li ćete upisati ili nećete. Hvala vam još jedno pažnje, nastavljamo mi naše druženje. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih nota.